Pogledajte sad kako kad je čovjek vezan za Hrista, u svim ovim životnim iskušenjima, konkretno i iskušenjima vašega tipa, čovjek se nadahnjivao njegovim stradanjem. Recimo, tebe neko ponižava, njega je pljuvao, je tako? Tebe neko kleveće i njega je klevetao. Tebe neko ne razumije i pored tvoje dobre želje da mu budeš prijatelj, pomoćnik, brat, suprug, otac, ali ne razumijete. Pa i njega nisu razumjeli. On je spasitelj, pa je bio popljovan, izbičevan, odbačen. Pazite, ako te neko iznevjeri od bliskih ljudi ili te se odrekne, evo danas u Evanđelju, njega se Petar odrekao, ne znam tog čovjeka. I Juda, jedan od njegovih učenika, ga je prodao. To je za tebe sve utjeha, ako si Hristo. I ništa ne može da te pokoleba, pazite, prolaziti kroz te razvojne faze, to je naporno, to je mučeništvo. Ali ako je Hrista radi, da će ti Bog blagodati da ga izneseš. I prolazići kroz ta stradanja, postaješ blizak Hristu. Recimo, čovjek koji pretrpi klevetu, Boga radi, koji je pretrpi i iznese, on postaje mnogo bliži Hristu, nego neko ko samo čita molitve ili akatiste u nekim svojim resort varijantama, gdje mu se ne možemo ni primaći. Ili samo ko presjeda iz Beograda preko Dubajija ka Tel Avivu i ide na poklonjenje grobu Gospodnje. Ali nema ta iskustva. To je sve nekako površno i, da vam kažem, na kraju čovjek se i gordi tim. A ovaj se smirava i postaje sve bliži Hristu. Istinski pokajnik, on treba da zna da ga čeka borba, da pokajanjem objavljuje rat. Ako toga nije svjestan, on se zapravo nije ni pokajao. To je nekakvo prenemaganje, nekakav koktel emocija, duševnosti. U svakom slučaju jeste sve, samo nije istinsko pokajanje. Dakle, jedna duboka svijest da imamo zakon u nama koji se protivi Hristu i sa kojim se treba suočiti, protiv koga treba zaratiti. Te je stoga pokajanje uvijek i duhovna borba. To isto kažu sveti oci, kad vidiš da nekome sve ide, sve mu se otvara, niđe ne zapinje. Imate recimo ljude koji su i istina dosledni i potpuno su opredjeljeni za ovaj svijet, potpuno. I njima Gospod dopušti da ispiju tu čašu. Sve on to voli i nema nikakvu dilemu. On kaže, vidi, mene ne mote računa za carstvo nebesko. Mene to ne interesuje. To me uopšte ne interesuje. Neka vas slobodno, ja vi neću smetat, puštite mene, ja ovo volim. I on onda ima recimo helikoptere, voli heliodrome, voli tako da se malo zabavlja u vremenu i prostoru i on samo to ide. Sve. Čak ima i dug život, dobro zdravlje. Izgleda mlađi od unuka. On je to izabrao. Vidite, tu nema leba. Tu nema leba nebeskoga, nema leba nikakvoga. I oci kažu, mak se otakvi. Nemoj, to je zona koja... Narod kaže, Bog digao ruke. Ali ne zato što nekoga manje ili više voli, nego prosto taj neko se opredijelio za ovaj svijet i vijek. Već su došli ti dani, ali treba znati da dani koji dolaze nosit će sve veće nevolje, sve ozbiljnije komplikacije, sve teža iskušenja. Ali koliko god ona bila velika, ako budemo u ovom duhu, ako budemo u ovoj vjeri, mi ćemo to sve sa lakoćom da prevaziđemo, jer ćemo vjerovati da iza svega toga stoji promisao našega Spasitelja, našega dobroga Gospoda, jedinoga čovjekoljubca. I to će takvu snagu da ulije u čovjeka, kao sveti starac Vukašin. I znate u Jasenovcu kako on izgovorio one riječi, a one su plod ovog duha i ovakve vjere.
Pritom, radi se o jednom maksimumu koji je čovjeku moguć, kad je onom ustaši, koljaču, izgovorio na riječi: samo ti, dijete, radi svoj posao. Zato je broj razvoda direktno proporcionalan broju abortusa. Ubistvo nerođenog djeteta profaniše složene i raznolike odnose supružnika, svodeći ih samo na seks koji ne može pružiti ni sreću, ni toplinu u duši, na kult naslade u kojem postoji nešto okrutno i demonski izopačeno. Dokazano je da djeca nasleđuju ne samo fizičke osobine svojih roditelja, nego i određena duševna svojstva. Emotivni život roditelja odražava se na genetski kod i prenosi se na njihovu djecu u vidu predispozicije, sklonosti. Roditelji koji su se odlučili na ubistvo svog djeteta, već su time u svoj genetski fond unijeli predispoziciju za ubistvo, što će opteretiti psihu buduće djece, ukoliko ih bude. Ponekad se duševne osobine ne prenose direktno, nego na naredne generacije. Zato su roditelji koji su se odlučili na ubistvo svog djeteta izvršili zločin ne samo u odnosu na njega, nego i u odnosu na djecu koja će tek doći na svijet. Roditelji koji su na svoju djecu prenijeli potencijal okrutnosti i podsvjesne težnje ka ubistvu, često i sami postaju žrtve okrutnosti svoje djece, a čude se otkud takva, po njihovom mišljenju, nepravda. Ovo je duhovni zakon i vrlo često srećemo se sa situacijom da, na primjer, majka ima problem sa jednim djetetom koje je na ovaj ili onaj način problematično. Sada ne govorimo o kakvoj vrsti problema, možda se radi, pošto je taj spektar prilično širok. Ali ajde da uzmem za primjer jednu od njih, koja je imala jednu ćerku koja im nije davala mira ni danju ni noću. Bila vrlo aktivna i vrlo destruktivna. I sad ona, počerana nevoljom, oda sa njom i ovamo i onamo i po manastirima, po crkvama, po svetinjama, da joj se čitaju molitve, da je krope vodom, da je privodi svecima i tako dalje. I ništa nije bolje, nego još gore biva. I jednom prilikom došlo je i ovdje kod nas i sjedimo tu na terasi i ona iznosi svoju muku, a meni sve nekako ukazuje da je problem u njoj. I pitam je na kraju tog njenog izlaganja, a ona samo govori o njenoj ćerki i samo u njoj vidi problem. I pitam je da nije bilo abortusa kod vas. I oni se obično iznenade, a sad otkud oni u žiži, kakve sad veze oni imaju. I zanimljivo da većina zločinaca, dakle ubica, oni koji su izvršili abortus,
oni to nekako potisnu. To je takva, da kažemo, priroda tog grijeha, on je takav stravičan i onda uđe u neke dubine bića i tu se sakriva. Noseći u sebi potencijal ada i pušta čovjeka da on i dalje živi, da funkcioniše, da se bavi problematikom, pa čak i u ovom slučaju da rješava problem svog djeteta, a da pritom ne dovodi to u vezu sa sobom i sa zločinom koji je počinjen. I tu treba jedna intervencija malo jača, posebno strane sveštenika koji primaju ispovest, da im se skrene pažnja da je tu jezgro, a da ta djevojka, njena ćerka ili taj sin ili već kako to biva, da su oni po Božjem dopuštenju aktivirani na taj način kao neka vrsta izvršitelja i da će to sva je prilika da potraje, neće to brzo da se riješi. Vrlo vjerovatno će trajati do kraja života i da se to stradanje nudi kao mogućnost spasenja pod uslovom da se iznese u duhu pokajničkog trpljenja do kraja. Pritom, ti odnosi mogu da budu vrlo teški. Djeca po Božjem dopuštenju mogu da budu vrlo okrutna prema roditeljima. Opet kažemo, po sili duhovnog zakona, a opet po dopuštenju Božjem i po milosti Božoj da bi se kroz to stradanje sa sviješću zbog čega stradaš izbavio od vječne muke i vječnog ognja. To treba na taj način osvijetliti i povezati. Vrlo je važno da se to zna, kogod je izvršio taj zločin, on treba da zna da je veliki dužnik pred Bogom i da Gospod nije milostiv kao što jeste tu, nikakve priče ne bi bilo, nego vječna muka zagarantovana i to vrijeme koje se polako otapa pred tobom, sve te više vodi neminovnoj vječnosti u kojoj te čeka vječna muka za tako strašan zločin. Da do toga ne bi došlo po neizrecivoj milosti Božjoj, Bog dopušta stradanja i patnje koje treba da očiste, odnosno da krstom i ognjem očišćujućeg stradanja pripreme dušu da primi milost i oproštaj. A oproštaj za takav zločin, on na jedan poseban način govori o neizrecivoj Božijoj milosti.